What's up guys? Welcome to Learn and Explore. راستی خوشحالم که گرامالاتان ویدیویکی نودا. این ویدیو بشی پنجم لزنجیری Alchemist بایکس دەستپێک و let's get started. The horizon was tinged with red and suddenly the sun appeared. The horizon was tinged with red. واتە ئاسۆ خەریک بوو سوور ئەبوو. Horizon واتە ئاسۆ tinge بەمانای ئەوەیەت کە شتێک ڕەنگێکی هەبێت و ڕەنگەکەی بگۆڕێت بۆ شتێکی تر. لێرە مەبەستەوەیە کە دنیا تاریک بووە و ئێستا کە خۆر هەڵیەت وردە دنیا ڕووناکە بێتەوە و ئاسمان ڕەنگەکەی ئەگۆڕێت. مەبەستی ئەوەیە. کاتی خۆر هەڵاتنە و خۆر شوێنی خۆر هەڵاتی سوور کردووە و and suddenly the sun appeared. لە ناکاو خۆر دەرکەوت و خۆر هەڵات. The boy thought back to the conversation with his father and felt happy. The boy thought back to the conversation with his father and felt happy. کوڕەکە بیری ئەو گفتوگۆیی کەوتەوە کە لەگەڵ باوکیا بوو and felt happy. و هەر لە خۆیەوە دڵی خۆش بوو. He had already seen many castles and met many women. هەر لە ئێستاوە یعنی بەم تەمەنە کەمەیەوە قەڵایەکی زۆری بینیوە و هەروەها ئافرەتێکی زۆریشی بینیوە. But none the equal of the one who awaited him several days hence. بەڵام هیچ یەکیان هاوشانی ئەو ئافرەتە نەبوو کە چاوەڕێیە کرد لە چەند ڕۆژی داهاتووە. He owned a jacket, a book that he could trade for another, and a flock of sheep. خاوەنی چاکەتێک بوو, a book that he could trade for another, کتێبێک کە ئەیتوانی بیگۆڕێتەوە بە کتێبێکی تر, and a flock of sheep. و ڕانەمەڕێک. ئەم سێ شتەی هەبوو. But most important, he was able every day to live out his dream. But most important, بەڵام لە هەمووی گرنگترەوە بوو کە he was able every day to live out his dream. ئەیتوانی هەموو ڕۆژێک خەونەکەی بەدیبێنێت. لێرە مەبەستەوەیە کە هەموو ڕۆژێک بەو شێوازەی کە خەونی پێوە بینی بوو ئەژیا. واتە هەموو ڕۆژێکی هێنانەدی خەونێکی بوو. If he were too tired of the Andalusian fields, he could sell his sheep and go to sea. If he were too tired of the Andalusian fields, ئەگەر لە دەشتایەکانی ئەندەلوزیا بێزار ببوایە, he could sell his sheep and go to sea. ئەیتوانی مەڕەکانی بفرۆشێت و بڕوا بۆ دەریا ببێ بە دەریاوان. By the time he had had enough of the sea, he would already have known other cities, other women, and other chances to be happy. By the time he had had enough of the sea, ئەو کاتەشی کە لە دەریا بێزار بوو, ئاشنا بوو بە چەندین شاری دیکە و هەروەها چەندین ئافرەتی تر و هەروەها چەندین هەل بۆ ئەوەی کە دڵخۆش بێت. I couldn't have found God in the seminary, he thought, as he looked at the sunrise. کاتێک کە سەیری خۆرهەڵاتنی کرد, بەخۆی وت یان بیری کردەوە وتی نەمتوانی کە خوای گەورە لە کۆلێژی کاسۆلیکەکەیە بدۆزمەوە. دیارە لێرە مەبەستەوەیە کە ئەگەر بڕۆشتایە و لە کۆلێژی کاسۆلیکەکەیە بیخوێندایە و دەربارەی خوای بخوێندایەتەوە, لەوانەیە بەو شێوازی ئێستا ئاشنایی خوای گەورە نەبوو بێت, چونکە ئێستا ئەم بە دەشت و بە شاخەکانە ئەگەڕێت و گەورەی خوا ئەبینێت, بەلایەوە ئەمە لەوە باشترە کە لە شوێنێکا دابنیشیت و لەسەر خوا بخوێنیتەوە. Whenever he could, he sought out a new road to travel. Whenever he could, هەر کاتێک کە ئەیتوانی یان هەر بیتوانیایە, he sought out a new road to travel. ڕێگایەکی نوێی ئەدۆزیەوە بۆ گەشتکردن. sought ڕابردووی seekە. seek واتە ئەگەڕێت, sought واتە گەڕا. He'd never been to that ruined church before, in spite of having traveled through those parts many times. He'd never been to that ruined church before, پێشتر هەرگیز نەچوو بۆ ناو ئەو کەنیسە ڕووخاوەوە. ruined واتە ڕووخاو, ruined church واتە کەنیسەی ڕووخاو, in spite of having traveled through those parts many times. سەرەڕای ئەوەی یان لەگەڵ ئەوەی کە چەندین جار بەم شوێنەیە یان بەم بەشەیە یان بەم ناوچەیە گەشتی کردبوو بە ناویان ڕۆشتبوو. لەگەڵەوەشە هەرگیز نەڕۆشتبوو ناو ئەو
کەنیسەیەوە. The world was huge and inexhaustible. He had only to allow his sheep to set the route for a while and he would discover other interesting things. The world was huge and inexhaustible. جیهان زەبەلاح و نەبراوە بوو. واتە جیهان ئەوەنە گەورە بوو کە ئەم نەیەتوانی بە هەموویان گەشت بکات. He had only to allow his sheep to set the route for a while and he would discover other interesting things. تەنها ئەبوایە کە ڕێگە بە مەڕەکانی بدات کە ڕاڕەوی خۆیان هەڵبژێرن بۆ ماوەیەک و ئەم ئەیتوانی کە شتی سەرنجڕاکێشی تر بدۆزێتەوە. مەبەستیەوەیە کە ئەگەر ڕێگەی باە کە مەڕەکان بە ئاڕاستەی ئەوە ناکە ئەم بۆی دیاریەکردن بە ئاڕاستەی خۆیان بڕۆشتنایە لە شوێنێکەوە ئەڕۆشتن کە ئەمەی توانی شتی سەرنجڕاکێشی لێ بدۆزێتەوە. The problem is that they don't even realize that they're walking a new road every day. کێشەکە ئەوەیە کە ئەوان نەیان ئەزانیان درکیان بەوە نەکردبوو کە they are walking a new road every day. لە ڕێگایەکی نوێوە ئەڕۆن. واتە نەیان ئەزانی کە هەموو ڕۆژێک لە ڕێگایەکی نوێوە ئەڕۆن. They don't see that the fields are new and the seasons change. They don't see that نایبینن کە the fields are new کێڵگەکان نوێن and the seasons change و وەرزەکان ئەگۆڕن. واتە هەست بە گۆڕینی وەرز و کێڵگە نوێیەکان ناکەن. All they think about is food and water. هەموو ئەوەی کە بیری لێ ئەکەنەوە خواردن و ئاوە. Maybe we're all that way, the boy mused. کوڕەکە تێڕاما وتی maybe we're all that way. لەوانەیە ئێمەش هەمومان بەو شێوەیە بین. هەموو ئەوەی کە بیری لێ ئەکەینەوە خواردن و ئاو بێت. دیارە هەندێک هەیە وایە. Even me, I haven't thought of other women since I met the merchant's daughter. Even me, تەنانەت منیش, I haven't thought of other women since I met the merchant's daughter. بیرم لە هیچ ئافرەتێکی تر نەکردوتەوە لەو کاتەوەی کە کچی بازرگانەکەم بینیوە. Looking at the sun, he calculated that he would reach Tarifa before midday. Looking at the sun, بە سیرکردنی خۆر, he calculated that he would reach Tarifa before midday. حساب و کتابێکی کرد و بۆی دەرکەوت کە پێش نیۆڕۆ ئەگاتە تەریفا. سەیرێکی خۆری کردەوە پێی ئەو شوێنەی کە خۆری تایە زانیوێتی کە هەتاوەکو پێش نیۆڕۆ ئەگاتە تەریفا. There he could exchange his book for a thicker one, fill his wine bottle, shave and have a haircut. He had to prepare himself for his meeting with the girl, and he didn't want to think about the possibility that some other shepherd with a larger flock of sheep had arrived there before him and asked for her hand. There, he could exchange his book for a thicker one. لەوێ ئەیتوانی کتێبەکەی بە کتێبێکی ئەستوتر بگۆڕێتەوە، fill his wine bottle، بتلی شەرابەکەی پڕ بکاتەوە، shave، ڕیشی بتاشێت، and have a haircut، و قژێکیش چاک بکات. He had to prepare himself for his meeting with the girl. ئەبوایە خۆی ئامادە بکات بۆ بینینی کچەکە and he did not want to think about the possibility that some other shepherd نەیئەویست کە بیر لە ئەگەری ئەوە بکاتەوە کە شوانێکی تر with a larger flock of sheep بە ڕانەمەڕێکی گەورەترەوە یان بە ڕانەمەڕێکی زۆرترەوە had arrived there before him and asked for her hand. پێش ئەم گەشت بێتە ئەوێ و داوای کردبێت. مەبەستەوەیەکە پێش ئەم گەشت بێتە ئەوێ و داوای کچەکەی کردبێت و کچەکەی خواست بێت. Ask for her hand واتە داوای هاوسەرگیری لێ کردبێت. ئەمە شێوازێکی دەربڕینی ئەوەیە. It's the possibility of a dream come true that makes life interesting, he thought, as he looked again in the position of the sun and hurried his pace. It's the possibility of having a dream come true that makes life interesting, he thought. بیری کردەوە و ئەم قسانەی کرد. وتی
It's the possibility of having a dream come true that makes life interesting. ئەگەری هاتنەدی خەونێکە و ئاکات کە ژیان خۆش و بایەخدار بێت. واتە هاتنەدی خەونێک و ئاکات کە ژیانت بایەخدار و مانایەکی هەبێت. As he looked again in the position of the sun and hurried his pace. ئەم قسانەی لە کاتێکا کرد کە سەیری ئاڕاستەی خۆرەکەیە کرد و هەنگاوەکانیشی خێراتر کرد. Hurried his pace. واتە خێرایی ڕۆشتنەکەی خێراتر کرد یان ڕۆشتنەکەی خێراتر کرد. He'd suddenly remembered that in Tarifa there was an old woman who interpreted dreams. He had suddenly remembered that لە ناکاو بیری کەوتەوەکە in Tarifa لە تەریفا there was an old woman who interpreted dreams. ئافرەتێکی بەتەمەن هەبوو کە خەونی لێک ئایەوە. ئێستاش جارێک تەنها بە ئینگلیزی خوێنینەوە و کۆتایی بەوانەی ئەم ڕۆمانە هێنین. The horizon was tinged with red and suddenly the sun appeared. The boy thought back to that conversation with his father and felt happy. He'd already seen many castles and met many women, but none that equal of the one who awaited him several days hence. He owned a jacket, a book that he could trade for another, and a flock of sheep. But most important, he was able every day to live out his dream. If he were too tired of the Andalusian fields, he could sell his sheep and go to sea. By the time he had had enough of the sea, he would already have known other cities, other women, and other chances to be happy. I couldn't have found God in the seminary, he thought, as he looked at the sunrise. Whenever he could, he sought out a new road to travel. He'd never been to the ruined church before, in spite of having traveled through those parts many times. The world was huge and inexhaustible. He had only to allow his sheep to set the route for a while, and he would discover other interesting things. The problem is that they don't even realize that they're walking a new road every day. They don't see that the fields are new and the seasons change. All they think about is food and water. Maybe we're all that way, the boy mused. Even me, I haven't thought of other women since I met the merchant's daughter. Looking at the sun, he calculated that he would reach Tarifa before midday. There, he could exchange his book for a thicker one, fill his wine bottles, shave, and have a haircut. He had to prepare himself for his meeting with the girl. And he didn't want to think about the possibility that some other shepherd with a larger flock of sheep had arrived before him and asked for her hand. It's the possibility of having a dream come true that makes life interesting, he thought as he looked again at the position of the sun and hurried his pace. He had suddenly remembered that in Tarifa there was an old woman who interpreted dreams.